عزت شابندر سیاست مدار کی ناسکری عراقیه میوان پروگرام روداوی امرویه که نونر فتح پیش کشت که ایشف ساعت 10 لسر اکران روداوی هونی تماشا بکن. شابندر سه جاران لگل سروکی سوری احمد شرع لشامی جیویایه بحثا گلک بابتان کرنه یک جوان پرسا کرد بویه لروج آوای کردستانی اول سوری شرع بحثا هفدیتنا خو فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی کریه جه شابندر را گوتیه که ویج مظلوم عبدی را گوتیه دد سردما ویده مافی کردان که بدست کردان کون ویج مافی سرخوبونه هین بر فرحتر و زیده تر به لبشکی وی پروگرامه تماشا بکن و ای شب جبیر نکن ساعت 10 پروگرام تیوشاندن. شارع دخوازه سوریا چوا بریوه ببه دولتك ناواندیا بهیس آن ناناواندی و فدرالی تو گلک پرسیاران درباره شرع جمندگی وکا کو از بردف کیویه فرمی بم لکسن کوی هفدیتن بوان را کرنه وکیتا گلک کمن برید شابندر و بدمك دريش وكو أزدزانا صحيح أي صحيح جدا هو لا يؤمن بالفيدرالية بكل صراحة بله راسته بله قالك راسته باوري أبي بفدرالية ناي براستي باوري أبي بسوريا كي قرتي تي جباكر حتى باشوري وري او جبوية كي كاردكا او نا آماده بتا آوائي پارچه کرنه قبول بكا او هاد بيجه ليتو دزاني و تماشاوان جي دزانن كو نرينه كا امريكي اسرائيلي هيا درباره پیشاروجا سوريا كو سوريا ويا قرتي نمينه لن تبقى واحدة. هل تحدثت بأن هناك نمونه كعراقي جي هيا هون لسر مافين كردان و داخوازن كردان لسوريا آخفين درباره في مجارده وي چگو ماذا كان نقاشكم عن هذا الموضوع؟ نعم وتحدث عن أخونا أبو قسد بلوي بحثا براي ما بربرسي هسدي كر بحثا هفديتنا خواب ويرا كر بهتر جارك ويقوت كو بخواج براي مرا قوتيا كو اوه مافنا بدا كردان بهتر جمافين دخونين وغاندنا بريا پارچبونه انجيب اوتونوميه او دبينه كو كرد سوريا بري كو او كرد با انجي عرب با مافين وي وكا مافين حمو سوريانا و اركن لسر مليوي وكا اركن لسر ملي حمو سوريانا و لسر في بنگهي او ده هفديتنا خوا ببراي مرا تندبو جارا يكم و جارا دوهم نرم تربو و لداوية باش تربو ده پيوندين داوي يندن افبرا حسده و حكومتا سوريا ده الأول وكان أخف باللقاء الثاني وكان أفضل فيما انتهت عليه العلاقة الآن بين قسد وبين الحكومة السورية.